Zdravo ljudi, dakle napokon je stigao telefon. Ne znam da li krenem, ček da vidim. Evo ga, sakri hođe da ne biste vidjeli ime, prezime i ta sranja i moju adresu. Tako da, to je taj paket, sad ćemo da otvorimo. Idemo. Sad je već ovdje otvoren. Ovi iz carine su ga otvarali, morali su da čoče da vide. Samo ako su mi živi i zdravi. 100 godina da mi napune. Ups. Fino im pokazao koliko košta telefon, koliko sam ga platio od banke i tako dalje. I na kraj to njima nije bilo dovoljno. Dobro, ja sam ga dobio uz malesni popust. Mene baš mi je jeftino koštao telefon. Tako da, dobro. Nekome se rekao da je skuplji, ali u suštini nije. Ja sam ga jeftinije platio. Ljudi, dakle, to je to. Screen protector. A dobro. Ba nam nešto poslali. Maska. Dakle, to će mi trebati jer svaki novi telefon bez maske nije preporučljivo. I telefon. Čak je potpuno zatvoren. Dakle, evo se vidi da je telefon neotvaran. Znači, potpunosti telefon je sealed, globalna verzija. Isto kao internacionalna verzija, tako da bi trebalo da radi 4G. Tako da veliko hvala, kako se kaže Hong Kong Goldway. Tako da, dobro, ja se uzimam nekoliko puta kod njih, tako da, lakate više da i oni se malo otvore. Majku, ovo ja ne mogu da otvorim i da oču, čovječe. Ček, moram da, sa dvije ruke. U stvari, ajde ovako da vam pokažem, čekaj, pa ćemo onda ostalo. Kao što vidite, to je verzija 4GB RAM, 64GB ROM. Uskoro izlazi Redmi Note 5, tako da ja bih vam preporučio da Redmi Note 5 kupite, ako možete da čekate. Treba nima da ne može zoom. Ovaj moj ne može da uradi zoom. Dobro, ja ću vam pročitati. Prvo što piše Qualcomm Snapdragon 625 octa-core procesor. Veoma dobar procesor. Nije nešto na papiru kad uradite neki test pa ne pokazuje neke velike poene, ali vjerujte mi, to ćete sami da vidite jer ću da snimam igrice preko ovog telefona. Tako da vidjet ćete sami kako će da, nadam se da će dobro da radi. Jer stvarno svi kažu fenomenalan procesor. I vidjet ćemo. Ja smatram da je fenomenalan. Onda Full HD ekran, 13 megapiksela, dobar kamera mu i nije nešto. Iako tu piše kao 13. Kako me nervira kad neće da zoomira. Čak da pauziram pa će samo zoomirati. Evo ga. Znači Full HD ekran, 13 meg dobro, fingerprint na otisak prstiju. 4000 baterija, Customized MIUI sistem, to je MIUI njihov sistem. Drugo, ne znam šta je. Dobro, to ćete u detaljnoj recenziji. Ovaj put ću moći da uradim na ovom telefonu, zato što će biti moj, ja ću ga koristiti. I vidjet ćete sami da li vredi. Ja mislim da vredi, ali dobro, vidjet ćemo kakav će biti. Ajmo da ovo otvorimo više. Predugo se zadržavamo. Tako da morat ću sa dvije ruke, jednostavno ne mogu sa jednom rukom, moram ovdje da ne pravim pauzu. I evo ga. Evo vam dokaz ljudi da se ovo stvarno direktno iz fabrike. I za to preporučujem Hong Kong Goldway, definitivno su, ako ćete sigurno dobro, kvalitetno, kod njih brale. Definitivno kod njih. Uzimao sam i pre kod ovih drugih Kineza na AliExpressu, ali ja mislim da je ovo prvi put da otvaram telefon ovako. Mada ja sam im rekao ako ikako moguće da doživim to otvaranje. I
Majku, tebe mi izlazi. Napokon, ljudi, napokon. Što je ovo? Čekaj, to je taj telefon. Dobro, to ću kasnije, u stvari mogu sad, što da ne. Ajde. Majke, to jebam. Bup, nema, ovo vam je najljepši osjećaj. To ću tu da zalijepim za svaki slučaj za... Evo ovako. Ko zna, možda će valjati. Screen protector, to jeste onaj nalepnicu za screen. Nema veze, stvar, ajde da ga skinem. Ajde mamicu ti tvoju kalisanu. Evo ga. Ja, pazi to. Ovo vam je ljudi... Ovo bih volio da radim cijel dan. Dakle, to je taj telefon. Ajde da ga kliknemo da se upali. Jer njemu će trebati dobrih 10 minuta da se upali. A do tada da vidimo šta smo dobili. Dakle, ništa specijalno, odmah ću vam reći. USB kabel, punjač. Ovo je evropski način, nije kao... Sad ću vam ja pokazati moj punjač. Nedostupan je, koliko se žao. Uglavnom, isto ovako izgleda, samo ona ima dodatak kođe za evropsko soket, kako se zove. Onda imamo, ja mislim da ovdje nema ništa, samo ovo za ubacivanje SIM kartice. I to je to, ništa više. Upalio se, zajebavaš. Onaj Redmi Note, to je Redmi 4X, on se mnogo sporije upalio. Tako da idemo United States, sad nećemo United States, idemo United Kingdom. Sad isti kurac. Choose your region, imali Montenegrin. Evo ga Montenegrin. Setting a region. Dakle, nije ovo review, ovo vam je više unboxing. I prvi utisak što se tiče Swift key, ne, nikako Google Keyboard, znači to definitivno. Huawei, ko je Huawei? Ovo je moj, virus detected. Moram da unesem password, jer ko zna možda neki komšije gleda, pa bolje biti safe. Što je najjače, nemam pojma koja mi je šifra, pa sam morao skip. Nevjerojatno da ne znam koja mi je šifra na Wi-Fi. Nevjerojatno. Nema veze, to ću ja kasnije srediti. Idemo next. Checking SIM, normalno da nema. Pa ću ja to ubaciti. Check again, ne, next. No, ja nemam. Fingerprint. Jesse. Ajmo, bravo, trebam to da radim. Pattern, znači moramo da stavim Soru. Opet moram. Ja ga. Neće da zoomira. Kamera mi je katastrofalna. Daj, brate, zoomiraj. Evo ga. Ajde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fingerprint number 1, jer samo ću ja moći da koristim location wallpaper, brate, next. Agree, tebra moj. Šta je ovo? In previous version of Android you turned off access for... Yes, brate, šta goš da je, ajde, yes. Default. Complete, ajde. Loading.
Dobro, fino, ali dobro, vidjet ćete detaljnu, kako se kaže, recenziju. Vidio kako otisak prstiju se odmah vidi. Gledamo. Evo. Nevjerovatno, impossible. Ništa, čekamo dok ovo završi. Gledaj ovo, još uvijek loading. Evo ga. Just a second, please. I to je to, voila! Prvo paljanje. Ovo je bukvalno bilo prvo paljanje. Ajde samo na osnovnu kameru da vidimo. Allow camera to access this device location. Jes, brate. Ok. Mislim da je mnogo bolja kamera na ovom telefonu. Na Redmi Note 5 nego na Redmi Note 2. Ne vidite ovo, bro. A dobro, to ćete detaljno da vidite i kameru i kvalitet video snimka, dakle sve ćete vidjeti. Uglavnom očekujte video klip o ovom telefonu, snimat ću igrice isto, to ćete da vidite kakav je za snimanje igrica i ono, da li vredi za te pare. Što se tiče novca, ja mislim da se kreće oko 140 do 160, ponekad, u stvari sve zavisi kako gdje kod koga. Imate jeftiniju verziju 120, 110, sve zavisi od koliko gigabajti. Recimo ova je skuplja verzija, tako da, ono, dobro, mene je izašao mnogo jeftinije, tako da, ono, sad da vam kažem. YouTubers life bijač, tako da to je to, ljudi. Ovdje završavamo video klip, a mi se gledamo u sljedećoj recenziji. Dakle, ovo je samo bio unboxing, pa ću, jer ne mogu da vam kažem kakav je telefon dok ga ne testiram. Onda ćemo da testiramo sve, dakle, kameru, GPS, zvučnik, kako se igraju igrice na njemu, kako da se snimaju igrice, dakle, da li je izdržljiv, performanse raznih igrica, 3D, 2D, 5D, nemam pojma šta li već. Ali to je to. Što se tiče samog telefončata, da imam kakav je fingerprint. Moram da se naviknem, ok. Čudno će mi biti. Navikao sam ovako da radim na uključavam. Dakle, to je to, ljudi, ovdje završavamo video klip. Sada ću da krenem hardcore sa Clash Royale-om i ostalim igricama, jer na ovom mom telefonu sa kojim sada snimam je katastrofalan. Tako da morao sam da radim upgrade. To je to, vidimo se, ljudi. Ćao.